Ćao svima, moje ime je Luka, dobrodošli u drugi video u okviru web serijala kako napraviti moj prvi website korišćenjem HTML-a i CSS-a. Kao što možete vidjeti, ovo je kod koji smo napisali u prethodnom video snimku. U slučaju da vam ovaj deo koda nije jasan, pogledajte ponovo video ili postavite komentar, ja ću pokušati da odgovorim na sva vaša pitanja. Danas ćemo naučiti kako se dodaje prvi sadržaj na vaš website i neke nove tagove ćete naravno naučiti. Kad biste pokrenuli ovaj kod, dobili biste ovo, praznu površinu i u tabu vam pisalo index.html, što je ime fajla koji vi konkretno editujete sada. Vratite se u kod i prvi tag koji ćemo danas naučiti jeste tag title. I u okviru taga title vi pišete određeni tekst koji će biti prikazan kao vaš tab tekst u suštini. Napisat ćemo moj prvi website i snimite. Vratite se u vaš browser koji koristite i možete refreshovati stranicu. Vidite da ovo index.html što je do sada bilo napisano zamenit će se sa moj prvi website. Vratite se ovdje i sad preći ćemo u body deo vašeg koda i naučit ćemo novi tag. Sljedeći tag koji ćete danas naučiti jeste H1. H1 jeste tag koji se koristi za editovanje teksta i on predstavlja naslovni, odnosno header tag. I H1 možete koristiti brojeve od H1 do H6 i generalno to samo menja veličinu slova koje ćete napisati u okviru ta dva taga. Recimo, ovdje ćemo napisati dobrodošli na moj website. Kad biste snimite i pokrenite sada, idite na vaš browser, refreshite i vidite da je to poprilično velikim fontom napisano. Ovo je najveći font koji vi možete dobiti korišćenjem samo HTML tagova. Kasnije ćete naučiti i nešto drugo uz pomoć CSS-a. Sljedeći tag koji ćemo naučiti također je vezan za tekst i to je P tag koji je skraćen od paragraf. On dodeljuje jednu zajedničku osobinu tekstu koji napišete između ova dva taga. To mogu biti dve rečenice, čak i jedna rečenica, može biti 50 rečenica, to je nebitno, ali ceo taj tekst koji je napisan između ova dva taga imaće zajedničke osobine i bit će grupisan u jednu celinu. Okay. Napisat ćemo sada recimo vaše ime, stavite, je kreirala, ok, toliko i toliko godina. Vi popunite sa vašim podacima ako budete želili i to je taj naš paragraf. E sad, ako želite da napravite recimo red razmaka ili da napišete ovo dva reda, ako biste stavili ovdje recimo 5 entera i snimite tako, na vašem sajtu konkretno nećete imati nikakve razlike. Kad pogledajte, sve je napisano u istom redu. Zato što text editor ne prepoznaje enter kao znak za razmak, jednostavno tako samo organizujete vaš kod. Jedini način kako da kažete text editoru da vi želite da ovaj deo teksta posle tog taga prebacite u novi red jeste tag br, odnosno break row. I sada snimite, idete na vaš browser, možete refreshovati i pogledajte, ja imam toliko i toliko godina i jeste prešlo u novi red. Sljedeći tag koji ćemo naučiti jeste samo H2 tag i napravit ćemo kao novu sekciju na vašem web sajtu. Napišite. Ok. I kad pokrenete, vidjet ćete da je ovo napisano sa manjim fontom od ovog ovdje, zato što je ovo H1, što smo rekli da je najveće, H2 je malo manje od ovog. I opet ćemo koristiti paragraf, da kažemo da se zahvalimo ljudima na posjeti. Ok.
I ajde, pokrenemo to. Hvala na posjetu. Ok, to je bilo to za ovaj tutorial. Postavite komentare u slučaju da vam nešto nije jasno. Hvala na pažnji. Pozdrav!